Emyanya etano igwirwa haba agado kushomesezamwe abariisa erumogwa Chakatwanga Watershed, Kazinga Farmers Cooperative, Dairy for Love, Iringa Watershed na Hapuyo Watershed. Aba AGDI Farm bakozire eki barukutebwa mesenta bistongole cha Dr. Deep ahansi ya office y'enganzi y'ihanga okutunguura za districts ezine mpunji omby'oburiisa. Project y'indumu ndi under the Prime Minister's office nibagita Dr. Deep eki livelihood ku improving livelihood y'abantu abo mbitweke ebyetorere mpunji nab'empunji bonka mpena nguturebe no basakuruga bato mu bworo bakatandika gukora ibintu bikubaretera intasi. Paulo Tibenderana owa Kabweza Dairy Processing Cooperative nagira ngu kuyiha batandika kutunga emishomo okurugomba AGDI hata batandikire konjera omutinda hamate gabo nkokora za yogurt. Usanga abantu abatuhaire trainings nyingi muno ne batraininga abariisa baitu mu kichweka kyaitu kandi batwaire mu exchange visits Mbarara Kamwenge nabwecho tutungireyo obukugu bukora yogurt tutungire obukugu bwokujanjaba ente kumanya ente bwire bwaino kujanjaba amanti omwaka gumo omuntu omukuru kakira simi kunywa lita rusanju asatu ezamata zirizo obusera bitezama kasani ku mwaka guno gutandika okanywa lita zinga abandi ne mutoka kozireki so boko health will suppose kunywa hakiri lita rusanju zingaha kando obwimo mukuru then omwana are suppose kunywa ebikopo bibiri kama habisatu. Aba babahire byoma byo kushara ebinyansi ebyoma byo kuraha za kani bomba zo kufuhira ebyoma byo kugaburiza hamwe na nebindi. So bukutezama akasani nka kani yibakuhereza abandi bagiranke bisani tezama akasani buli kiro no leta kani yegyo hano bakuhereza sente zaho hanyuma ya 2015 nosigara nko kuwali oine kuteka hepi na hinduka nisima ebyoma emutuletire ebirumba isoga itugano ekyo nalisaba ba members bekatere mu ngalo launch ya kirokinu ebo ebyoma batwaye nisima ba AGDI Farm abizire bakatuletera project yo kutandikaho dairy farming kaba twine dairy farming ko gatukanturisa okutaruko murembe. Joel Magoba, speaker wa district ya Kyegegwa kandi birajwekire mukuru w'entebe ya katano agizire ngo omutindo gw'amate muri Kyegegwa nukuza kweyonjera. Kyegegwa district 1 ja kutunga amata maingi abukuba we are going in for dairy abantu bajja kutandika kuli sente za amata gabe gaingi Abaana baganywe abantu batunga entashi. Abariisa bahendire bashabire government okubahereza ente z'omurembe ezirikubasa kubaha amate mingi. Makuru agagasha kwa Philip Murangira.